шул хәтлем эзлек бүруме ашатман. Һуңгы тапкыр мен ул хәтлемне әйтеп, хатным шаяртып мин һинән китәм дигәндә яңа шушанып шапаны. Фидан мин һинән китә. Күзем күргән нимә? Нимә дигән? Мин миннән китәмме? Алло, Ринат. Миннән хатным китте. Инде әгәр тартала, фифония. Ай, монда мәлә. O günde ben oynadım, teki dünyaya giderdim. Lakin vaktinde pasuda yuva bölgürdüm. Lakin ben turmuşunda pasuda yuva hem köp neme kabul ettiler. Koy kişi öldürüp kaydı. Agarın mümkün bizim bugün seks bulmayın pasuda kana yuva öldürdü. Agarın biz bugün yigitlerden sağda kadar sakırabı. Nima to'qaytirgan malla? Numin bit pasuda yurdim. Ya, shayton qotdi. Albatta men absurdga aytganim. Misol aytganda, uylangan ham bir-birimizni yaratamiz. Bir-birimizni yaratamiz. Chunki ikki kishigina xatni zalda o'tirgan bilib, ikkisi aytib gülerdi. Qiziq qo'y, uylangan. Bir orada uylanganman, uyum yok. Ya kayda benim uyum? Benim uyum kut dişiğinde. Abilayım mı kut dişiğinde? Deputattın kut dişiğinde. Uyum bu hınsın dime şeye gerek? Deputattın kut dişiğinde gerek? Ay ne olmayın, şuna benim uyum yok. O yavaktın gerek. Bileğimi başkurt dilindegini bir yabay uyut. Şunday atlarlı, felsefevi uyutarına keltiradi. Yoki bo'lmasa o'ynuga. Biz bugun boshqagina boshqurtcha shaytirga yilmagandik. Aytganday, bugungi kisa turganda bir-ikki huy. Bileğimi stand-up janri Angliyalar araliqqa kelgan dedi Raglichay. Amerikanistlar Amerikalar dediler. Agar burunqi boshqurtcha sanlari bu xabarni eshitsalar, ular bu ikki holatdan to'ldirmashlarini. Iya bo'lmasa artarna o'q qatarlar edi. Ko'z oldiga keltirib. What the fuck? Aytdim-da meni artimdan uram deb. Shu ara bo'lardim ekan. Yo'qsa burunqi boshqurtdan. Burunqi boshqurtcha sanlari Әллә исеме болаттар элек күн күрүш проблемаларды үткір хуй. Юмортылы ярдамында халыққа еткеріп хәл етіп маташқанда. Кім білер, бәлки олар бүгінгендер да. Кім білер? Ақмоланың билдәлі шүгірі башқұрттарын оқу керек. Арабызда яппаймат надандар оқу керек. Бәлки шүнде болғанды, кім білер? Мен бана демек әйттім құстар. Вақытында Башқұртстанның билдәлі бір сәсәні ғабит сәсән. Ишмұхаммед Мырзақаев тұрағында ақынғы шулай сәсән болған былай деп әйткен. Ол ұсқыр бүлі, тура әйтупсән һәм ойынсан болған. Бізде бүгін біздің алдығында ұсқыр бүлі, тура әйтупсән һәм уйынсан булырга тырышсак.